Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Sige laeng maribanang, marikwanang, agmerienda tayo, siyak ti makaamong nga agbayad. Nay, sigurado ka, Marituyang. Adon sakit di ti kwartam Wun, ado ti kwartak ita ko kumaray. Iso asige laeng, ilibre kaya. Nga oray kang nginginaanan at tinapay alakaw. Wun ko naktumag. Ala, irwar mulat tantay kanginaan at tinapay mo dita. Sigurado ka. Wun ko naktumag. Ado ka di at talaga ti kwartam, Marituyang. Didak gayam pa dyan, ha? Ay, mabiit laing takautag iti bulsak up. Aw, kitain niyaw. Ay! Sagsasangaribo na itaw, ya. Ipay-pay ka. Hey. Sagsasangaribo mo't nga agpaysod ay ta, maray. Nangalaam, Maray. Inabak ko, Inabak mo iti. Saanon anas ko niya ibagakpay. Alakit dahin marikwanang. Irwar mong dagiti agkakaimas a merienda alakom. Tag merienda tayaw. Syakti taya. Nangalaan nga ni Marituyang iti kwarta na. Saan na nga rod nga ibaga? Basta ti kunana, kat inabak na. Sa bagay, nalaing dangamin nga agtaya iti luto kay. Uray sandan nga agsida, basta agtaya da. Aya, Nadlaw ko na itakan ni pare badong. Tayo din napan kami ije ilay. Saan agim matang iti si daenda? Bagas kanulaang. kasta ka day. Hindi din na magkuno niya si daenda. Ta saan mo't agim matang? Kuna na asoy kan asin? Ay anyan. Kung nakunam nga adot kwarta ni Marituyang. Nalabay. Talaga nga inabak da. Nalabit a kasta. Una, kapangalaan na ngay nga ron, iti ado a kwartada. Sa bagay Dahil dyan mo't apari ba daw nga? Di nakpay malagip. Ita, taado ti kwartana. Ang intun awan kwartana. Kanayon nga umay agkape, kan mangan dito'y balay. Suron kun. Aw, kwaraw. Ilibre ka iti 2 kilo a karnit babaw. Ha? Wun, ay marikwanang. Ikaman ni kwarog iti 2 kilos a karnit babaw. Sigurado ka na, Natuyang? Wun ko naklangaro din kwaraw. Sigurado ka na, Natuyang? 2 kilo a karnit baboy? Ilibrem kanyak? Apay, itian niya agapaw? Apay, ado ka din ti kwartam? Wun kwaraw. Ay, nagsayatan. Ay, nanakwanan. Yag montay karnit babaw. Adto yan, kwarog. Yes. Ay na, imbag ka pa'y kwarog. Libre ti si daam. Ala, mga lakamutin iti sida marikwanang bayadak. Ha? Talaga, Maray? Wan ko nakmag. Agyaman na Natuyang. Ang nangalam nga iti kwartam. Saan ka ngagdamag, kwaraw? Ay, nukasta nga raw. Agyaman na kunay na Natuyang. Sa dino ti papanam, Tuyang? Income ijay ilay. Income agpasyar ka dagiti kukumaray. Sige, makichindakan to nga rod Nanay, awanin si Dain talit siya. Si kanti makichinda. Awan matlat ar-aramidum. Sige, siyak nga roday. Maguray ka. Mano ti kwarta nga laim? 20,000. Nagdakilay. Katwan na. Tapno ag
Ag-enjoy kami iti husto. Oy, tuyang di ka gastos-agastos Kapag patakder ta iti balay taday ta. Sukatan taday ito'y balaytan. Tanay, nagdaanay. Nuwang kaday. Ngam no ita. Ag-enjoy tapay laeng badong. Wine, ngamnay, italaang Madino gastos ka agastos. Ang mga numaibos adi na oras, ti kwartata. Nakon, inteng. Ay, pakanumton dagiti baboy ko, Ay papanam ngamin aya. Income nga rod ijay ilay. Taagilibre ni Marituyang. Ay saan kan amapan? Kas lagun dawayan yon ni Marituyang no kasta. Anya agong gundawayan. Na, Kat isumat ti agpilit nga agpaili kami ita. Talo kami kada marikwanang. ay anyat aramidin nyo EJ ilay. Agilibre nga rod ni Marituyang. Di siyempre, mangan kami iti restaurant. Kasjay. Na. Ay basta saan ka amapan? Aglaba ka, kansi kanto timang pakan, kadagiti baboy mau. Italaang mat asikatimang pakan. Ay, da papanak. Abangan no marabyanak. Nakapulus akon. Innakon. Sikanti makaamo ditoy. No di mo pa kanan dagiti baboy ko. Agsungbat kanto kanya. Na. Ay parparitan ka aramwar nga magpilit ka. Ay sige, pakamu ka. Sa dino ti papanan nyo atalo ababakay. Ijay ilay kwaraw. Malako kumaray. Aglugan tayon iti tricycle ni kwaraw. Taarkila ikaw. Wana, Maray. Wen, maray. Kwaraw. Mano ti arkilam aging ga ijay ilay. Ha? Ay, kwa. Kas iti sigod Sige, ikan iti sangaribaw. Ha? Tapno addamot pag meriendam. Talaga? Ay, matsmani ka talaga, nanatuyang. Of course. Alang arudan, lumugan kaya untain tayo ni Jay Ilay. Anya ko kumaray. Nakapili kayon iti bestida yaw. Ay, wen, maray. Nakapili ako. Dito, sabong-sabunga. Oray siyak, Maray. Sabong-sabungan mo't daytoy napilay. Ay na, agpapada tayo iti napilay. Sige, mangkita kayo pa'y iti sandalyaw. Talaga, maray? Sure ka, Maray? Wen, sandal, pantay, braken half slide. Ay, Sige, mangkita kayo iti kayat yaw. Siyak bayan. Ariglado, Maray! Ay na, nagsayaten, Marituyang. Wen ako kumaray. Sige laeng, siyak bayan. Ala, mangpili tayo iti kayat tayaw. Aday ta. Inyagdan dagiti order tayaw. Ay na, nagadaw, maray. Wen nga, Rod. Ay na, saan tayon samot ang maibus amin? No di tayo maibaws, di ipabalkot tayo tayawid jaon. Ay na, nagadaw, maray. Lechon baboy, fried chicken, Pinakbet, sinigang abangos. Ay, pansit, cake, salad, kan adapay ice cream tayaw. wen ko kumari. Alakit tayo, mangan tayo, siyak ti taya. Nagsayaat kan, Marituyan. Ay na, nakasaysaya at kamaritoyang. Ay na, saan mi apagarupan nga iranod na kami iti kwartam? Ay, katuan sigay, mangan tayaw. Ada ka magaya may tuyang. Anya kay dagita ginatang ma'am. Gimatangak iti agkakapintas a badaw. Katsyak ngay. Ingkatangan nakadimay. Saan tajak mo't amuti kayat mo. Sikan tulatan ti gumatang iti kawis mo. Sige. Agudungak may inton bigat. Tagumatangak mamut iti para kanyak. Daytay sapatos ang inginaay. Tapno nalagda. Nang runa ket birthday pa inton umaya sa badaw. Kaya't ko tagsilibrar nga oray simple laeng tuyang. Katuan agsilibrar ka ba daw? Kat daytay bongga.
Simple lang. Tapno makatipid ta. Tadyak kaya ta maibus adagos ti kwartata. Taplano ka padakkelan da ito'y balay takay. Inakto ka sa rita, dagiti karpintira. Bay ang pailaang tuy balay. Nalagda pailaang tuy balay ta. May mayat no palagdain ta. Tamangan no agbagyon to manay. Kit may tayad ti bubaong. Next time town badong. Ti kwarta ta ita. Paglang ay ta pailaang. Aglang ay ta. Kabayatan asibibiyag ta. Ala, magantan, inteng. Ado da ito'y si daan ta. Inlibre ni Marituyang dagita. Saan la adagita ti inlibre na? Dimagas kami pa'y ije paggatgatangan iti lechon manok kan lechon baboy. Aya, Kat apay, kasla di mo kayat akanad. agurita. Sigurado ka alibre da kita. Katwan, Sige. Kanimla da kita, banang. Jak kayat akadan. naa. Taapay, Kasla nga min palabog da ita. anya apalabog. Jak amo. Basta palabog, iti panagriknak. Alakit din, mangantan. Nagaduday ta. Sayang ba? Ipakan mo laangan ka ni Blakay. Wano kadagiti baboy mo. Naglastog kan, inteng. Basta. Jak matik akanin da kita. Ngamain, kasla palabog iti panagriknak. Marikwanang, kumusta nga'y dagiti si daan nga inyawid mo? Sindam ka day? Ay kukwan Anda pa ilay jay ref dagiti daduma. Inikak ni Violet ta adumay. Hanggang amom ka day. Saan akayat ni inteng? Panagrik na kano kat palabog. Ha? Narawat ni inteng iti karnay. Talaga adi na pinagan dagiti insangput ko. Kasta aya. Anya palabog ti kunana. Jakman amaw. Basta siyak si Daklat ta. Ngamin, inted mo ni Marituyang. Saan tamot at inakaw. Isumay. Maribanang. Nagsaya at talaga ni Marituyang kadataan niya. Nagado ti inlibre na kadata. Winning harod. Ay sabagay, ado nga menti kwartana. Kasla saan ama ibaws. Maribanang, Kapitan, awisan kayo inton bigat ije balay nga may birthday ni Badong Kao. I would, Maray. Awan parikot. Birthday ni Badong mo inton bigat? Wun, Kapitan, Na. ado ti sagana. Iso ang maawis kayo adwakin ni Maribanang. I would, Maray. Ariglado. Ay, sige Maribanang Kapitan, umay kayon to inton bigat. Would, Maray. Ariglado. Ay na, nagseksi ka ba tan, Marituyang? Kasla si kamot tan tiyang birthday. Wun amaray, special day yung aldaw. Iso siyempre, agpasiksiyak mo ta. Uwan nga agpaisaw, Maray. Rumbang lang agpasiksika at a birthday ni Badong Mau. Ay bongga talaga na ito kasangay ni Badong mo, Maray. Nagasam? At dapay cake ang nagdakkel. Wun maray. Kan nagado a balon. Wun Sakit, nagdakkel ti lamisaan ang nagyanad ti taraon. Ay na, nagado! Kasla kasar. Uwan nga rod. Mala, aguma kayo amangan. Sige, intayong, tairugi tayong timangan. Talaga aginastusam ti kasangay mo, apar. Nituyang, ti aking kapanunutan iti daytoy paray. Tano siya, saan kumakastoy kagastos ti birthday? Ta simple lang, ti kayat ka. Nakapurma ka. Best informal attire. Nituyang ko man paray. Kastoy ti kayat na nga isuot ka. Mala. Awan mo't dakis na ta nagtaer ka man. Ay, thank you paray. Happy birthday, paray.
thank you, pare. Happy birthday, Tata Badong! Apaw, nagtaer kan? Thank you, kwarog. Baknang kayo talaga, Tata Badong. Awan regalo ka. Tamok mat amat semani kayaw. Ay, oras siya paray. Awan regalo, tarits kayo mo. So, mas daawak launay. Unaraw, mas daaw kami lang unay kiniangkail. Apay ngay arich kayo ita. Saan yung nadamagay? No apay arits kami ita. Alaki day, hintay mga nay. Takalpasan na. Agsyat tayaw. Adaw, ti red wine ka. Ay, talaga. Wow, mayata. Wine, red wine, tinuman tayo ita. Tay nangina a red wine. Ay, agsapagaya man. Ay, badaw, agringkan. Agsapagaya man, bumangon tanta, agisimpata. Tanay, nagaduti rumbang ama isimpa. Apay asak lang ay. Mapanak ita ija ilay. Anya terami do medyo ilay. Ingkarik kada marikwanang kan maribanang. Nga igatangak ida iti kwentas. Anya, Wen, kwentas nga agpapada sa gagay sa kamay. gastos ka mudla, gastusan. Ay awanay, indulin ka nagita kwarta. Ta mga no ibusan. Ay sana mabalin nga idulin mo. Gaputa siyak takin kwarta. Siyak tinangabak, saan asika? Win ngam pagpatarimaan ta nga rod dito'y balay ta. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Inak kasarita dagiti karpinteraw. Tarugyan apatarimaan to'y balay ta. Padakilin ta. Inton sumarunong. Ala, bumangon takit daing, taing kami ijay ilay. Si kamad, agisimpa ka dito'y balay. Tanay, nagaduti wara. Wow, ay nahan nagpintas talaga na ito'y kwentas, maray. Wan nga ron, maray. Ay na, sasagay sa tayo. Wan ko kumaray. Agpaparis tayo. Agkukumari tayo. Iso nga agpapada tayo iti kwentas. Ay na, agyaman kami, maray. Thank you, maray. Okay laeng kukumaray. Okay laeng. Mala, intay mang restaurant. Ay katuwan maray. Sige, maray, tanay, mabisina, matay. Diyak ngamin nangan itag sapa. Mala, intay yung aruden mang restaurant. Kalpasan na. Umuna kayon ton nga agaway. Tada pa'y papanak. Alang nga rudan. Intayon, maray. Sige, tamakitsinda akpay, mate. Ay uray siyak. Makitsenda akmat. Sige. Ingkay tungarod makitsinda kalpasan ti panangan tayo. Okay lang kanya. Ikan kayo iti sagdo 2,000. Ha? Ha? Wan, manumot laday tapakitsinda yung ay. Ikan kayo iti sagdo 2,000 kayaw. Apay nga ito yan. Inalamot amin na ngayon lamang ko akwarta. Awan mo na batay. Kwartak day jay. Nangipanam ngay. Napan ko yung taya Ha? Amin? Katuan. Pinindak ti amin a pagtatayaan ijay ilay. Ayunay kanto yan. Awan ka diti panunod mo. Di nakman ungta nakastabadong. Tanalalaingak ngem iti sika. Urayom laeng. Ta sigurado nga ad-ado pa iti kwarta as sumangpet kadata. Anya nga ita. Anya nga iti makunam. Tuyang. Awanain. Sinayang mo ti kwarta. Ay, sana mabalinda itahoy pa daw. Awan na pulos kwarta kaun. Ay, sana mabalinda itahoy. Kasano itan ti pagpatarimaan ta dito balay ta. Ay, sana mabalain. Awanan kwarta koray sintimaw. Ay, awanan. Di kanto madim nga kanyak. Anya nga ita. Nasaya at tanda ka dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang. Apay, maray. Kayat ko nga ibaga, abayadan nyo amain dagitin inted ko kada kayaw. Agraman panangan tayo ijay restaurant. Anya? Wine, bayadan nyo, tasaan gayam alibre dagijay. Nay, apay ngay akasta, maray. Na, ipabayad mau.
Idinto ta si kamat tinagdisnudo nagilibre. Wan, ngamsan gayam alibre dagi jay. Iso bayadan niya. Anya. Tinutal ka o ti bayadan niya. Kat sagta 30,000 kayaw. Ay, saan na mabalain, Mare? Imposible akas na ti total na. Kan maysa, sika tinagdisnodo ang naglibre. Kung dilibre ka, agsinger ka. Isubliklaan ang dagiti ginatgatang bawa para kanyak. Oray siyak, isublek. Awan ti bayadak ka nga oray 5. Ha, Ha? no agpilit ka, Marituyang. Lugubandakan. Ha? Pag tinulungan ta luguban, maribanang. Wine, irukitan. Sige, posisyonan tan. Ay, sos! Ay, saan na kaluguban ko kumaray? Ay, nga pangasiyaw, tangbayad kayaw. Tawanan kwarta, pulos nga awanan. Ay, daitakot nga minanatoyang. Sika, tinagdisnodo ang mangilibre kadagiti ko kumarem. Sa ita, ipabayad mo taawanan kwarta? Talaga aluguban da ka. Gapo iti surondaken ka. Hala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.